Kebeli pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Mat bekong san menta kesni kilong. Penrem kipat ba nongra lu marbo de kilamayong. Let's ngolem uba Livingstone ya ke ying u hybrid Kirshan bor karmudai. Yo certificate sao pongut kisamla na ke online dan service center. Bat kentat ke knam ya ke jingkren sting uba Westone. Bat mentangin pa syaki kubor bakang banya. Kum kadak ban penpau ke jing sngosi, bat ban penremjur halor ke jing syak penyap tusmon u hybrid Kirshan bor karmudai, u belajar na laying ha ke janmit praterik urisau, bat la lapat ya ke medyap jung u na maupat ha ke sengi babot ke kendai terik urisau. Kinong syong shnong kedong nongra lu marbo bat kesing samla shnong kilawa de kilamayong hasilenter kini kedong nadu ke yingsa u hybrid Kirshan bor karmudai habaro kilinti kisingkin. Hakini kesengi kinong syong shnong kilatut syaying jung ni u hybrid ban penpau ke jing sngolem ye ki bahaying asem halor kini ke jingja basngosi bat basangsot. Sini apa di sini? Bahan sini. Enggak ada. Oi ke jing mo kalau ni bak lai jia si jia ni mungkin is nai ba de jia teng. Jia ni si pa we ke jing ni ta ka jing sngo pe na ka lem ka dong. Ko ni sosi jia ni khlo. Ta mo khlo da ni snam. Ata ta ni na ka lem ka dong. Ni si ta na ka lem ka dong. Lem dong bat masing semua. Sngo ni pa we jing sngo jing sosi ni. Mut kena kalau Pa jia do sa tu ki le na ka lem ka sno. belum snow. Ni adong ni tagi basngo kila ya kang bi ba dan ke sngo. Kata ni. Mut kini kilama wa na duk na naing. Tan duduk ni yang tu tapi surok bahawa kadang baik kadang nomor buat. Wa mana mas. Setiap mana Dalam miet ni lawa. Cuba pau tanya kata. Kenapa je kin pendak ya? Kini pendap sibet police department kat kap kloy kanya kan kam yo kam kloy ni gitu. Nak lihat kap semua. Tu nak kalian kadang kalau dan angkat cepat king mah. Uba Livingstone Kharpran MLA Kamauran Kening constituency haka shipau terik risau kesengi on tep don buram ya u hybrid Kirshan bor karmudai ubala syak penyap tusmon haki riu terang senam. Ulawan ngolem syiki bahaying uni u hybrid hanongra lu marbo. Habakren hakilat pathai kubor hakani kesengi uba Livingstone ula penrem juri kibriu kibron kti bande ikani ke kamrunar bat ula ongru bandra ikini ke jingja basngosi haying dor par thau an ke jela. Tu pi cak ke jing snow jong pi ala kan ke jing wan ang ni ke yang jong ba. Kalau ke ba dia tu tak kan ba tangkat tu kan ni tayo dan ciang tu po bagi tahu tu menunggu bagi dapat ilasa niat tu mas tak susah ni. Buat mentah sini kesan berlang mudah imat lagi. Kalau ke ba long shocking. Aku ke serong cia tang po tapi aku serong kini sim no pergi kena ibu ni. Ke ni dan aku mula nama ba impat lap mentip ke dah ba cia kini buat mana ba le ini kam ke ba sekeng tak. Kalau ke ba semua lagi flat ni pak serong ke tahu ba cia kini buat ke ba nam cesuk. But yang tepat lagi buat sekarang ban le ban kam ban ban sitom kita beri kepada cat ile pen semua dikatakan dengan kerpat itu cepat dan cepat baginya kusir mempit mah ikut kesih bagi nama kalau ini di pasar kai bah untuk cakap harga region harga klub tak kepada rasa kat semua loh ni mah di tak hingga kedam ini cia ke ini kita nunggu pemain banyak bakaan yang selai bangkam. Pak Hiving namar bani jadi kita ajak kak mental kat tu kat ni puar te kum no mikmat kita ki senjam pada ke ba
พี่เป็นเชื่อมนางบาเป็นน้องหนอบันล่าอันแต่ละกำเลยผมที่นี่ก็จึงใจ Pan kum nung kha tanga feeling ba khai ki yang lo ke nok sang sinong ki mi pa ki bor chang an bat tung chu tang nak sang kam pan don ching trelang mok ching trelang dang ta ka ba kam net ban le kat bala ban wat gilat ki kum lo ban khanglat ni ni ching cha le dusman ki ta de ta ka he bali kan ni ne se ka assembly session masawan la pan ya dan le ni ga issue tai ni kwa nó cam cái long tai jing lang bor cha an som thang ku fa bat tak bai lang bat ban ya rat khom ni ti skill ban kum che shu ka Ko online 10 service center rengkat ke jingetri lang ka jan section santhan ha ka shipau trik risau kala pelong ya ka skill convocation ban sam certificate ha ki sau phongot ki samla ki bala pendap ki training bobon jan ha community hall so sun ya ko online 10 service center lasdang do ba juban lang barbecue ban ai jingi kai computer tailoring bat ki we ki jingi kai tarikam habaya kren bat uba juban lang barbecue ulayat ho nadu usnem arjar khat phra ba ulas dang ye kini ke center bon ki khna kilawan shaka center bat kilayo jingmentoi ha ka jing em jongki Ulo ongru menta ke center kan ai jingi kai kumno banyale iki competitive exam kum ke DSC MCS bat MPS ha kini ke convocation uba MH khar khrang rang ba shnong ka riat samthia bat urang ba shnong ka so sun kila sami ke certificate che ki samla ke bela pendep ik jing pule na kini ke center kepada kami bawa kan main road hang di mot prani di kumba pitip kani ke online training center kadai belawan ra dai demanga nadu usnam arzakat prang la seng ke center di hauza usnam arzak kuai ngila sangi training center ban di trai kam ringkat bagi department prepare nadu ka MSSDS ngila persang menta ban yo iki projects menta dia baka jan shikshan sastan rumin ai persang nalo kata ru kidon ki institute nasya baru ki ba ai ki tu ki correspondence training ki jongki nalo kata pada dia hakani ke sing bakar pang pada kuma pi schedule jongai ke flex ka pada yo ke jan shikshan sastan ka pada ne po East Khasi Hills district hagaba ka Ministry of Entrepreneurship and Skill Development program ki ya hakani ke center ke jongai di hakani keski kadai keski ke bangi la sam kerpang ya kata ka certificate chekini kena ke jongi ka badai convocation skill convocation di ngiran hang ni program officer jong ka chan section sa sen East Khasi Hills district le se la dari pi keli pensam su kumba kan ngot lagi ni kena ke bayo iki certificate mentaksi certificate bayo kan ngot mendasi ni la sami ki sau public certificate di kumba kalong mentan program ni dan sam ta tengen bakan shim ni program ke jongi di sau phomut ki kena ki pendep ya kanika training program haka computer courses hendai mentaru kadang running kaju ke program jong jan section sasan kadang ya in progress haga by day ke beautician haga by day ka tailoring kumjuru menta ka computer classes kadang wan so ke batch na ka jan section sasan hi ka belong ke scheme ke bawan check online training center lengba ka jan section sasan East Khasi Hills district Ayah ini ki kena kita le ini training, ki jaga ki ba training, kumba kalong menta kan ini training program dengan online training center ka don hapo pentor ba bat hapo mau khar ka pada ke center ke balawan rai de manga di ringkat bagajing training kat bagandika jan Hills East Khasi Hills kemudian doa jaga pra do menta kumba kan ngot try kena ki bla pendap ini training pat kan ngot nak ki bla yo jing mentoi leng ba kanika training ko kiwan ra lalu hadu menta kibala pendap namar pa yakan program kumba kalong menta kan program yang asang lulus nam arjar pulai di lalu arjar nam arjar pulai kumba kalong kini haka tu kepuar bagas sang haus nam arjar pulai dengan bagajan section sasan haka tu kepuar niyo ban run bit baru haki training center na do tailoring ba computer class ba beautician nila yo lai batch imagine ma pi lai batch kiran art pong ki kena ga batch the license art pong lalong report then report sin lai lalong real sin lai lalong kan pra ka mo spak pra pong haus nam arjar pulai haus nam arjar pusau ka her kendiat ka kam haga ba nile ke training kidau kini naman bagadan ketua MP election kadang ka jing thut pa ya ka jan section sa senru naman ka bun ka bun ka jini ka janat ka ba naga jan section sa senru kamla menteri kam hok ndai nakalian juga online training center kala persangkat bala aban lum ki kena ndai ka ongi naman bagadan ketua election kala thut pa di usnem arjar pesan tentang kalau mengum ju kalau tik kumu usnem arjar pulai ban niyo menteri shirham ko pi bentan ki kena ka tu kidang dai tang si benta jong ka program gitu kinang don shu ki kena ke banangan join thamai ya ka tailoring ya ka
kumjuru kiwi program ki bamde naga jan shikshan sansten ki banganga kan tiwi kina samla ha ka bai dei ka coaching class naga mtang ka MPSC DSC miglia police exam Kijing sharp penyap ki kenarit ki belajar kha ha kejala kalau pelong yu deputy chief minister uba Preston Tinsong henen kesengi ban granding ba ki lat pathai khubor dah ka bekentui ki kmi ki pa ban pet bhai la ki khon ban shuken no ya ka sarkar Mardor unong yalam ke khon Nyautrap National Awakening Movement khnam ba Thomas Pasa ula kentat bat penpau ke jing sngosi ya kini ke jing kren bat jing kentu jong ba Preston Tinsong ya ki kmi ki pa ban pet bhai la ki khon ki kti Hakashi pau terik urisau uba Thomas Pasa ulai thu akilat pathai khubor da ka boong uba Preston ula persyang ban thet kti ya ka kamram jong ka sarkar ka badai ban kit kli ya ka suk kesan bat ka jing shong shngan ha ke imlang salang ula ongru kalong ka basngosi ban yo sngowi ki kintin bala kren da deputy chief minister ba pasa ulong ha ka jing shisha ka jala ka apat kmi lenti ka statement ka baklan na deputy chief minister ban long ka jing ai min se mi ki pai pa Henry ka ni ka rukom kren ka penshep ting ki kmi ki pa nolor ka taw ulong ru ka jing wan ra ka sarkar ka smart city ka long ka bom don jing min toy bat ka safe city kam don shu kumle shibon kini ki jing dia ka dong pi belajar mencisni menen ya lap yang sangat nyap galapin syayong ya kiba pun pai ba jong jela para hoy tengah ngam trai undon uweiru uban yoro aku mi kani ka jingjia ban da kali nga jongi hoy klam da ka jing artatin ni penram ni kini jingjia baro ban ka jikermen pada pi habakut i sosi khambiat ya habang i ka statement jogu home minister jongi ba Preston Tinsong hakabai ong ba kikimi kikpa kiri ban take care ko na jo hatu mano kikimi kikpa ban take care ko na jo dang se kikimi kikpa kiba ong bang ngim kuslai rai ko na jo baro take care tang ba le se kum ka kani ka por ba jia ko gini jingjia ka statement ni expect ba ka statement ka khamlong ai men sim kan ni da ka office jong u home minister jong ni nei ki tu statement pada ki pen beliau yang ba bon but kumbagai lah juga kan dah kapor hai baik ini kita jinjang ni hap pendram kum cek berdui borak kawai kum ke state ni borak kawai ban ki kentin bakongsan bahasa ka state government ka jongi kini ba ko state government kam dan jimentoi kata ka smart city larang gimyo ya ka safe city ini ban workshop ko no gimyo safe city ngadong pilar hakan klemat lek nang thi na po najen civil Larfia terpinjak saya selai mukra pinpek katuk silen terus kosok kamdon la street light kadum baik nyiu baik kata manu balik pendak street light manu ban pentik kena bakin syai gilin tigi singke fi kum ha katuk jingdung don la tigi beri ban sim kabu ha jingdum hering ye gila lek pe jana deru ketika area ke pindah lek dekot besi bakadum baik la bun ba kilong kubek ba complain ya kade ya kade kam jo sarkar do ti bahkan penting kena bagi citizen ilong shong jong jela kilong safe kan itai important bah but community baka police department ni ka competent body ke bah investigate ikani case kan penting kena bagi ni kiri utang staff kinyo ya kajing ten saja ka piang bah bahkan long pada kajing seneng ya kiwi pada kiba persang ban penmensau ban penbutnam ya kajak beri jongi Tapi tak ada lagi penuh sarkar gitu na ino. Pi manu badan dia kabor of policing ka sarkar. Manu badan dia kabor ki ikhtiar ban penting kena ba ki pulit ki jongi kinle ki patrolling ki ba biang ka sarkar. Manu ban penting kena ba kiliti singking ki jongi kinlong ki basyai ka sarkar. Barok kadang responsibility jong sarkar. Yang minta pinong naik kena tinggal kena itu. Ya nungin kena. Pi kini kajing persyang jong ka sarkar ban tekti. Naga responsibility ka jong ka kalau ngaba sausi ro pi. Haka ji syang expect na statement ka bakam klan ba na home minister. UMDC ka Laban constituency bar ki shulai hakash phautrik risau ulalum ye ka jingyalang kinoyalam kashnong
Riyad Laban rengkat ke ofisar ke KHEDC bat hima melim banya kren halor ke jing temu banchna surok nelum shalong shalong viewpoint. Haba kren cikilat pathai khobor uba riki uloong. Kalong kebedan kam banyo surok thamai kaban mi shalong viewpoint. Namar kini ke surok ka ailat ikipat ba banam ya shu na ke surok kabahab hak tem shipai. Uba riki uloong haduk menta kinong wan Shanghai perthei bat kipai ba kiya lingba ke surok na jaka kishipai ban poi shalong viewpoint. Kani ka bu jing ada kishipai ki khang ya ke surok. Uloong kani ke surok thamai kanirap ru ikitrash nong ki bedon dukan hasil enter ke surok lum shalong haduk viewpoint namarkan kentiu ya ke yok kokot jongki lingba ke jingwan ki Torres Shakani ke jaka. Kajing yalang kalong ke basiso bat umentri ke hima melim ula menjur ban ai ke jaka ban chna surok thamai bat shen unsapha de kajing tho sha ke KHEDC. Hadin balayo de kajing tho na ke KHEDC ka Riyad Laban Dorbar Pulun kan ra ikni ke kam sha ka sorkar ban mangpisa ban chna ikni ke surok thamai loong uba riki. Pajuja banyak kenduk langkum ni tikane kadi ka bentahi ka ba Riyad Laban Dorbar Pulun kalaya tukhu ya kani ka jinge labun bun snem habaya dei bat kani ka surok ka ban mo ya lingba kani ka raj melim ban poi pada sate sepo viewpoint te bapin ya shai kani ka surok kadi tanglang ni hado angten drus pa mitar kadi jong ka raj melim nang tu pada sate ka hap forest tikat kum ka brief report lapo ka Riyad Laban Dorbar Pulun lingba ki member boro kalong shai ba ka sorkar jongka jela sorkar Meghalaya kala adap ai lingba ka forest department ya ketika clearance kila ai ka NOC handrei ka sakut kane ka kamlado arja kharphara kade halor ba kane ka surok ka bahab apo ka raj melim kadon ka jingthut te ka jingthut kalong ba ka Riyad Laban mencha ka kikhot ya ka ka Riyad Laban Dorbar Pulun handrei kimdei pat kata karaj kane kadang hab apo ka raj melim te ka jingthut kalong ba kane ka kerteng tin dalaya shong la ya slok ki member jong karaj ki menteri bat boro kini ki babat ya kane ka mo lesi ka benta ka ban pej ban commission ki lapoi sakarai ba usi muong ya Riyad Laban Dorbar Pulun ba pipen kelano ya ka Riyad Laban Dorbar Pulun tingin priang ban ngin INOC no mador ki ndaladem baki Dorbar Riyad Laban Dorbar Pulun kila shong kila kendu kila kren kila ya menjur kila priang ban aino ya ka ban kila kerteng Riyad Laban beling ban ban ita kipaj ba nong song snong jong ka Riyad Laban Dorbar Pulun kidi ban shai baka jingkela jong kane ka kerteng Riyad Laban kadi ba ngingim la ban fulfill ya ka kriteria ban kam yangi kum ka raj ngi dang dei kata ka benta ka ba lalong no kum kata ka society ka ba la khmi la pej la du ki por machwa la du sanru decade te kajing krenjong usim la kaliang ka office hima melim ru kadi ka ba shisha ban ka bastana kalong kajing ya shong kajing krenjoki kala shai ban kajing priang joki ban penkelano ya ka Riyad Laban Dorbar Pulun kadi be halor ki ta ki kriteria ka ba mla ban kam Uba Thomas Pasa working president kaseng Khon Nyautrap National Awakening Movement ke Knam haka shipauterik ula ujor da kajing tho sha UCM ke KHEDC ba Winston Tony Lingdo halor kajing kam rang ba shnong jong ki briu ki bamdei Nyautrap haki babon ki shnong hathem riboy ki baha apo ka hima melim Ula ongru na kajing bam kit kia jing ki bor kani ka hima haki snem balala haki babon ki shnong ba ya shong kle bat ki wei pat ki jat bandriu la sha kani no ya ka bor rang ba shnong kini ki briu ki bamdei Nyautrap kila kelun ye ki jaka bat ki kam rang ba shnong klem ka sanat ne ka bor ke ikhtiar na ka hima don na pedeng jong ki pendon kam la ki jong ki letterhead habakren chigala pathai khubor hadin balai kundu ya UCM ba Thomas Pasa ulong kani ka jingwan jong ka knam ka dei na ka daw ka jingbam shimkia ki isi barim ka balami ru ka jingjrong kti ha ka khandai terik ya wei rang ba shnong ha khatsan mer Riboy district ulong ru lada ka isi kam penchitam mi gitu ki briu ki bisu kam rang ba shnong daladihi kan wan ra pun ki jing e ha ki snem banwan bilit bat kasingon ikendu ko jongi kembangan ajukan nak kapor kadai be hakimat ki barem ki blasa tengah ki isi barem bat niwan mentang asli
kebalong giwan kirki kadau kadai hadin ke jingjia ke jingsha takti orang ba shrong jo khatsan ber menen gasli hangthi hapo Ribhoi district but nakale jongi daga ji sokhya ka bojorwa ila wan cha ya kan ba Tony ECM but ila ai daga city hakni city ila kan chai ba nadu mun chuang ila ong ba kiran buon ba ijaj benreu naga community garo kiba soi kumurang ba shnong kita city se ki block development officer kita city so CM ki ai ki NOC certificate kumurang ba shnong claim da yo obor na ka himamelim but claim ka jing pen kubor jong ka ai dan kalian ga jongi ila pensneu hai CM ban yong balang ile syaka ak jong ka himamelim arjar niu ka kranshai ka para tu so para o ko ba ubala ban long rang ba shnong udai bende betang ukasi dan kadang nak kalian kejongi ila ayah ketika legal representation siapa ka district council kanang bakan pensitam yang ini beliau kiba penonton bakala ya kabor jongka hima melim ya ke ikhtiar juga district council but i yo iru ba lesi ki isi ki barem kim dak sutu ki khamle i hakalor kini ki jingthok ki jongi ki bangle ai la bun sien na tak kadang ka jia kum tu ka jia ba beden taron lada benda dan district council kampenti kena bangin pencitam community kibreu kiba le self style rang ma shnong te le si kan wanra ka jinge ka khrau ba hakipor ki ban sawan ru ba nak le jongi ajumut ru ya ECM ba in so ba ban tho so UBC jo ri ru so block development officer ru ba kim dei ban pediang ya ki city kiba soi da kiwi pada ki jai breu lain no ki khasi kum girang ba shnong kena ke skul Mangkathiang Makdo Memorial Secondary School Powin kila pangnut balakut no ke sports meet bakat riu kabe kila shimenta da ke jing shongshit ba jing rahman sin hakini ke sengi penuai kini ke sports meet uba kenjo lang rangtong MDC Kamawati ulalong ukongsan kat ba uba Jwin Roy Shadap Officer Water Resources ulalong usembut kongsan uba kinjo lang bat uba Jwin kila sami ki busket bat memento shabaro ki kena school ki belara ki thong jing job ha ki lumpung ile kai pabonchat uba polo ste makdo principal ha ki jingkren ngongu akini ke sengi penwai ula ai ke report belingkot shapang ke jingroy bat jingkiu jungani ke school nadu bela seng bat sedang yaka ulai thu ikini ke school la seng house nem arjar san da ke kurma kedok pelun da ke jing temu ban ai ke jing hikai ke babiang bat bajanai na ke benta ki kena ki ba na ki nong kendong lepli ikini ke school da ba RR makdo CM house nem arjar san uba Joseph makdo ulalong principal beningkong house nem arjar arpusan kini ke school kalapha arpun riungut ki samlaya le matric nakini khan riungut kelayo first division hen riungut aka second division but ki weipat kelayo third division ki khana school kelayo distinction ha kini ke examen ha ki san saw but lai subject mentau snem ki khana school kela pass khandai punyo percent ha ki examen bala pelong da school kini ke school kelayo first prize independence day march pass bala pelong hamaula snai ha ka bala shimenta de ki khat khandai tli ki school ki khana school jong kini ke school kilara ya ke champion cup ke football tournament bala pelong de ke bhoirumbong sin RD block ke school kilara ru ke first but third prize ha gejing cop drawing but quiz competition bala pelong de ke state forest but wildlife department uba polo stay ulaong kini ke jing job kilong ki so pen I ba kini ke school kala le akini ke snam bala dap ba la ai tin khuble de uksan bor makdo shabaro kinong le bha kalian ke kurma kedo ngatip ba arpo teligi senam ke jai lenti jo ke school kam di ke ek besuk banran ni ke school kam di ke business ikme ki pa ba ek bron hani fit don kam mas mutho ikane nomor ngarung adon bentalang ban hakawai ni ke school ban penyaji ke school member jo ke SMC ngasutho banran ni ke school kam di ke kam business ke bayonong kadai ke sacrifice kadai ke jingpenlut kadai kata ke mensim pan sekri ke bakita kinong seng kidon na kabenta ke shnong gathau na benta ke dong gathai ngidon kamru ya ke ketika mon ke ketika diang jong piwei ki keme ki pa pin kersan lang ke ni school
Kamdi ke ek basuk bandran ni ke school ban sewe ku tulop jong kinong hikai. Dai ta I fees kena school se hanong kondong ban sim ka fees ka baher omlong. Am sim ka fees ka berit ka bangi lalang ban ya sew. Kamdi ke kam ka basuk. Kani ke jela ke jongi. Kadi ka bale sew du kata ka beri baka education. Ada ngalek keleng ngapai ki kamera kelas ngapai ki school building ngada snow sangsot ngada isen ya kata ka education quality ka bangi don hak keleng sodong jong kani ka dong berkathan ke jongi dei tang ki briu ki badon ni ka jong ya ka jingyo I jengai ka badon ni kata ka jingmut wat ban sen ni kani ka school ka bakum kani balada ngapai kat ni ki kena school ki labon bar kani ka quality education ka badon kani ka school kadi kata ka initiative kadi kata ka sacrifice ka commitment ka badon haki nongelam mat haki founder jo kani school idon hangni yo ke ken nakaliang ka kurma kedo kala ainam yo ni umang ka thiang makedo ngala puli marumala ya ka syapang uni umang ka thiang makedo dang haki ni ki banai ki bladep ngarang yo ban don bentalang bar ka kurma kedo hang teh po sinong maurong ka ban pensanam yo ni umang ka thiang makedo kum uai ni ki klawai jong kani ka dong ka thang ke jongi ngapuli story ju khindiat ngalap itai benta ba uni uklawai omdei tang ubadi waslur omdei tang ba udei ubri uba nod henry udanro ya ka jing start ba ka jing sham ki arngut kinongile kai muai thai na megalaya ka alfonsa zinia riang khat rius nem karta no umsning baru Andy Taro khat news nem ki ban Riboy district kin lek ban shimenta ja ka third Asian Youth Games ka ban long habarin ka ban zdang na du ka arpo tarik hadu ka live hoi tarik risau arjar arpusan yakini ka jinglet jangki labai pisada ki Indian Olympic Association Kidon baro khat kandai ngut kinong ile kai le ni ki player ki ban mi khmat che ki India she ki ni ki Asian Games kini ki samla kin mi na nong ba Shillong ha ka khat tarik risau ka sngiu blay ban Nichwa she Jaipur Rajasthan ban sha training ni sha hikai ba ka arpoi tarik risau kin mi na Delhi ban Nich barin yakini le pentip de kinong ilam ka Muay Thai Association of Meghalaya ha ba kren chikilat pathai khubor hene kasngi kani ki kai berkhot akalian komitai ni so ai kin bok ruang yakini ki khna juni management banta mat ki ban sami ta kan don ka training singkam teru kabangan si lang ki na sa ai training ki nam ta ki ya ti India berkhot kamun isna ru khalai pratre bahadin atu pat khandai khandai teru kini ako Jaipur kini sedeli bakin semi pat na Delhi ha ka aku trik bagan dari sport ore Malaysia kita ya kita ka third Asian Youth Game Olympic kemasalan popore pipat arbut kalau ne kani ki sya select kalau ba ngedon nanti dan menahane ngedon ka wal kadon ka national ka balong lu ndai du lai terik ka balong ka hapo MD University udah po arena dan kalian kena jungi sya select arbut mabut state ni don pembakat prangut kemudian sementai kan ni tiga don state prepare kemudian sementai dan nomor kamri nomor ba kiselek entah antara beda dan selek ya kan third Asian Game kemudian kita separate kejam antara nasional kejam terai belum kan antara Malaysia betai ke World Championship ya senior nak ni ni saja syukur nampak senior Malaysia betai pak selong ya kan IFMA Senior Men and Women World Championship kemat selection apa kinsa pentip nomor kenal semasa tinggal kena membawa kata bisa select untuk serang nak ini senior tentang ada Asian Games buat kalau becik terlalu nah kalau bisa represent harga championship masalah apa boleh तो किने बसा select club बताई company akila job kanol ese kila job teng ya ka national ne ya ka Asian Olympic club ni tu kemudian yang kalau ni kan ni lomba yang sio full recognition jangan Muay Thai mana kini kepada apa Olympic kepulauan apa Tokyo semua Bat dah kini ki khubor ngila poi syek bakut tak hadu pengdai syam yang kublai shipol